gagayam na imbag nga oras yo amin. Welcome kay manan nga agbuyak ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Iti baro manan nga episode dito drama ama ng biyanang. Manipod man nga rod kani Kabsat Ricarda san napud na nagahantintay patangatangay drama ita. Ngam sakbay na manipod man kani Ferdinand Marigsa kablawan na dagiti kakabagyan na dita ilagan Telan family kan Melad family. Kan Tababan family dita Kalinga Apayaw. Manipud mat kani Rogelio Halober, damag na daytoy lang ba ti channel mo. When gayam daytoy lang ti channel toy gayam yo. Kastiman ti kuna ni Kabsat Ricarda. Dear manang biyanang, ititawan ko na suro ka 60 kas tauna ragsak ko tada naggusto kanyak akabambanwagan na alalaki. Kat day tati kanayon ko nga ipalastog iti lugar mi. Panagriknak ngamin kat napintasak, kan napigsalat ta ti karismak, nga uray mapanan ti edad ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Naimbag nga oras mo, Manang Carol. Adda ka din ni nanang mo? Uwan. Adda, umunag ka Rustom, di ka masaksakitan nga madamag ko man lang. Talaga ka di anapudno ka kaninanang ko? Saan mo ka di apaglulukwan lang? Saan, Manang? Nakasagana ak amang ipanagnak iti dayta. Ikasar ko ni nanang mo. Ay, pasensya ka na. Uri asino mat siguro nga anak. Talaga nga agdwa-dwa no kaskan ka ti agaram. Wano agkursunada kan kwa na. Tane, inauna akpay nga anak na ngamsi ka. Saan matatawan ti pagibasaran iti napudno panagayat, Manang? Ay, sige. Mabit lang nga ron, tayabak ni nanang iti silid na. Aywan gayam! At the date mi itaken ni Rostom. Ay, dandanimot na lipat akon. Ne, nanang, kitaan nyo basit Di kay man pus-apus iti FB, takababain. Anya kumaaya ti kababain iti dayta. Katawan mo ti daldala pusen mi asabali a tao. Agin inayat kami nga rod ken ni Rostom. Kat mabalin nyo matlat tati agin nayat nga oray saan nyo nga ipus iti FB tila ngayo adwa. Agasam mo nga minta ipus yu pa'y ultimo pa nagin nagag ken pa nagsinsin naklot yu. Oray ko man no teenager kayo, tamawatan basit. Ay na! Awan bibi ang ti asino man iti kayat mi nga ramiden iti nobyok. Katawaan da kayo nga rod, nanang. Nang runa dagiti makamam mo kada kayo. Apal dala dayta. Awan ngamin ubing a jowa da. Adayo ngamin nga intarayak idaket. Ha? No apay mo't ngamin nga adu, ti man nakibiyang at tao, managkapal da unay. Basta dagitay simple lang ngamin aladawan ti ipusyo Anan, tagsukat akon. Jakag ti kusen, tamangan numatektekan ni Rostom amang ururay kanyak. Napanarmanan ni nanang mau, Carol. Awan mo't manan iti balayaw. Ay na, napanman nakidatan Nay, imbag man, tadyala makidayday tararamidon na. Huwag nga ruda, di pa'y makawalisan di ti paraangan. Idi awan pa'y boyfriend na nagdalos ti paraangan mi. Naglalang tupay ang dagiti mula na amasetas ti tasango ti balay. Ang amita awanon, di nan masango asibugan. Sumarampiting mat na di nga inam. No kaano abim makat, isumat ti panagamampang na. Ngarod ang aman niya nga ay awan mabalin, nasukir mo no mabagbagaan. Kanya nga oras asumangpat aya. Tsaka mo, uncle, malamtumang nga tan Malang araw, agsubli akto no malam. Kasaritak man itinalapat na di nga inam. Nakitak man ang jay postmaw manang Ricarda. Napanan nyo man ni jay hot-hot ano biyom. Unay matikas ta apang ipagpagarupam ijay nobyo kon kabagis rende. Apay, di ka mabain. Nga ibagbaga na ititat taaw a sugar mami na kanadya alalakay. Ay na! Nagbidot da iti dayta nga ibagbagada. Anya sugar mami. Kat no
piso ti sugar baby. Ha? Adaya gasgastusek no kasjay nga agkuyog kami. Awan. Aha, imposible Jackpot yan right Pangala ako maiti kwartak alaman. Oray damagam kini Carol aka anakam. No agdaw-dawat akin kwa na iti kwarta. Wenno saan? Ha? Jak aggas-gastos, oray piso. Tani Rostom amin ti mangiliblibre kanyak. Apay, anya trabaho na di alalakay ka ba guys? Kadno ahente itinunwang kas kadabak-baka jay boyfriend ko. Pasaray ikan nakpaikit di iti kwartak Ano kayat mo? Ikan kapay. Ha? Nan, mangtin ka man nga raw no, da kwartam. Manuti ka sa pulam. 1,000, 2,000, ano 5 gasot. Ay, 2,000 ano ada? Aday ta ti 1,000. Husto daytan. Tama nga no isugal kan ibartek mo matlaeng. Ha? Agyaman manang. Bayadak tumutlaeng. Uray saanen. Tainted matla jay sugar baby dayta. Ay, big time mat gayam jay boyfriend mo. Kunada hot. Ngam saan mat gayam? Nagloko mat dagi jay amang ibagbagan. Rostom hani, igatangan nakman iti bag ko. Daan nga minin jay bag ko. Agrat-ratik pa yun, kan aguk-ukisen. Ariglado hani, basta pakaragsakam, aramideg. Agyaman na my love, honey ko. I love you. I love you too, Ricarda, my love, sweet. Anya pa iti kahit magatangan ta. Kababain samet. Amangan no, maibusan ti kwartam. Saan? Ado pa iti kwartak, Ricarda, honey. Isong ibagam no, anya pa iti kayat mo agatangan, gatangan ta amin. Kayat mo ti sapatos, blouse, sandal, wano anya. Uray bagpay laeng. Adangin na jay kurso nadak abag, honey. Sumarunon ti sandal. Nagsweldo kan, Carol? Wananang. Oray nagsweldo di kay mutlaikan. Ta sigurado agastusan nyo mutla para iti boyfriend nyo. Diyak kaya tamapan iti day dya lalaki ti pagrigrigata ka kwarta. Apay, nagkunagamin aya nga agdawatak iti kwartam. Iso adamdamaget no nagsweldo kan. Tano saan pay? Ikan ka iti kwartam, iti allowance mo. Ni, pangalaan nyo kung may iti kwarta yun, nanang. Ay kat, inted jay nobyok Ibagbagada, sugar mami na kano ni Rostom. Ngam kam maliday tanga atap da. Isumot ti sugar baby. Apay, pangalalaan na iti kwarta na, nanang. Kat, matgadan na mo't Ay sos, di yulaan mo. Kat no big time jay nobyok. Dayta ti mangipaneknek at talaga a love nak ni Rostom. Tadi nakpulos daw dawatan iti kwarta day jay. Amo na mo ta sa nakapensyonada. No bak na nga kung no pensyonada. Mabali na kwarta laeng kumati kayat na kanyak. Angam sa anak mo ta pensyonada. Iso love nak jay boyfriend ko, anak ko. Mabalin ti agis tambay pa ilaang dito'y sangot istor mo, sinyang. Ako, na, Ricarda. Awang problema. Nananay, nagsiksi kamot hindi ta suot mo amin ni skirt. Papanam, mapangkansake di manan makidate Ayun man. Ta itreat na kano jay sugar baby. Nay, sana all, Ricarda. Sana all my sugar baby. Ang patingga kayla iti apalon asin yang. Ngamin, manmano tikas kanyak.
ang nakatumpong iti sugar baby. Wag nga raw, man ti kasta. Dagiti daduma, adda sugar daddy kan sugar mommy da. Angam sika, sugar baby tinatumpungam. Mangipaneknek at talaga ang napigsa ti karismak sinyang nga uray bakit akon. Kita umut ngamen dagiti lupok. Ne. Nagsisipukol na pailaeng ne. Kento'y patong ko. Ne. Nabnabsog na pailaeng. Adan sama yung kabel mo, di tayo so nabsog. Nanigamakman. Ay, saan Bimabaian ka mat nga agchan-chansing. Makitam. Di mo kaya ngay paigam. Piki day ta. Piki ka. Saan mo't Ne. At daan tay sundo. Sige, panawan kan. Tasukunan na konti sugar baby. Bye-bye. Awan manan, nagaduman tipos nan di inam ka Raul, nilagbain. Masurunak nga rod. Iso nga in-unfriend ko ni nanang iti-FB. No kasta, di mo nakita di kabarbaro apos na. Jay agkin-kinamat da iti boyfriend na iti parkay. Nga idi nakamatan di lalaki kat naging nagagda. Nakitak nga rod, uncle. Iso nga in-unfriend kon. Tauray bagbagak, di nakmula dengdenggan. Awan matkit di dakis na no maki-boyfriend ni nanang mau. So na lang ta post. Katamuna mat ti ugali dagiti tattao di ti lugar tayo. Ado ti manakibiyang ken chismosa. Wan nga rod Di na pala nga rod i-private di account na taurean niya't ipupus na ka okay lang tawan makakita. Orayak man di inam takasaritak man. Magbagaan nyo man kidi uncle. No mabalin siya kaya ta maki-boyfriend. Sardangan na kumantikas di nga raramidan na. Awan lat pa nagtalag ko iti dayja lalaki. Kaslasaan na mapagtalkan ti rupa na. Adto ti kwarta mani. Wow! Dakkel sa tikita mita. Saan mo tunay? Amok kami nakasapulam ti kwarta. Iso nga ikan ka. Agyaman na ka. Talaga love na. Takanayon nak nga ikan niti kwarta. Tunggalag kita ta. Adalat ta itid mo a kwarta. Una, paniknikak apalsaw ti ibagbagada a sugar mami ka. Huwag nga rod. Ngam ti didaam mo, katsyak ti ada sugar baby na. Aywen, i-video taman ti panangtid mo kanyak iti kwarta. Ta i-post ko. Pailaan? Wen, tapno maamuan dagiti tattao asika ti magmangtid iti kwarta kanyak. Tapno mabainan daman. Malala, alaam manuntoy kwarta. Ta i-video ta bayat ti panangtid mo kanya. Manang Ricarda, anda ibagbaga ni Carol nga anak mo kanyak. Anya day ta kabagays. Di na kayat maki-boyfriend ka. Di na kano kayat na dya arostom aparakin ka. Kat! Anya ita! Di kanto nga ta maisagmak anak relasyon iti da dya alalakay manang. Ang mga no panawan na kantaw. No isukat na kantaw. Kat agsangit kantaw. Si kamot lati agbali na kaasay no kas pangarigan. Ha! Di dan tumaaramid day ta kanyak. Ta love nak day. Katno ka na yun nak nga ikan niti kwartak. Inikan nak nga rudmanan itay nagkita kami. Ha? Dagito'y maniti inted na kanyak. Nala. No kayat mo akat ikan kamanan, Rene. Ato'y iti sangaribo. Igatang mo iti sidayo. Thank you, manang. Rusak lamay sa, no, anya ti pagragsakam. Aramida manang kao.
Kunak nga rod ka ni Carol, adi nakamabalin alapdan iti kayat mo nga aramidan, taasan kamot nga ubing. Amumad ti nasayat kan saan, di ba? Kaduan man! Alamanang, aramidem na tati ammo mapagragsakan kan pagsayaatam. Apay, Carol, anya ti ibagbagam ijay uliteg mo. Di mo kano kayat maki-boyfriend. Apay, maperperwisyo ka aya. Apay aparitan ngagragsak. Kan namin nanon nga imbagak ajak pulos inik ka ni Rostom iti kwarta nga uray binteng. Iso ti magmangted iti kwarta kanyak kunak manen. Apay pay lang amin na makirelasyon kayo ka bakit kayon? Awad bibiyang mo. Aramidag ti kayat kong aramidan. Agkasar kami ka ni Rostom. Anya? Ay sus di kay agdardarasudos. Ang mga nagbabawi kay to. Anya ko mga iti pagbabawiya. Nasingput ni Rostom kanyak. Di nakpay pulos pinasakitan. Di kam nagap-apa apulos manipod adda nagkinaawatan mi. Nanang. Agkasar kami nukunak. Agkasar kami. Yawid ko ni Rostom dito'y balay. Naikit pa panam nga rodain kaanakan. Agbordingak pala ili angkal. Tas asidag itayan ti trabahok. Jak kaya takabalay ti nobyo ni Nanang. No kasta inyawid nan. Wan angkal. Kasangsang pud day balay iti agsapa. Iso sinapak mo ti rimwar ang nagsapul iti pagabangak iti ili. Ay na, apay ngay, apumanaw ka. Jay boyfriend ti inam at ipapanawam. Si kakat ti pumanawain. Makamudan iti biyagda. Basta lumasinak pala iti pagnagdan, uncle. Agsarita taman iti nalapat, Rostom. Anyat pagsaritaan ta, bayaw. Di nakpay laaw-awagan iti bayaw. Tadi kay pay agasawa iti kabsat kaw. Ha? Talaga kaday, desidido ka mangikasarit iti kabsat kaw. Uwan manong, ay ayatek ni Ricarda. Di mo ito nga talokwain. Di mo pagsangitan. Saan to Apolos manong? Anyat ti kinayat mo kan ni Manang Ricarda. Kat saan mo tabak nang? Kan bakitan. Nasingpit kan nadungo kanyak manong. No bilang kumapsut daw. Di mo ito nga panawan. Saan to Apolos manong? Siyak ti mang taripato kan kwa na. Bayat ti panagbakit kan panagkapsot na. Ngalang araw. Agi pakita kanto man kanya kiti pamanaknag. No talaga certified single ka, Rostom. Damag ko nga agdendun na kanunda Ricarda kan ti sugar baby na, Rene. Wain kakasinyang. Natangkan naman ti ulo na. Di yung mabalinalapdan ti kayat ng aramidan. Basta laki diawan sabit di lalaki. Barumot kit day. Limawa ta kiti pamanaknag amang ipakita abaraw. Katadamat na ipakita na. Ay kat talaga nga roda na in love kan ni Ricarda. Wan siguro Ta kanayon na ba't ngay kaniti kwarta ni Manang kaw. Isa talaga siguro alam na di kabsat kaw. Kitno talaga kayat dantag simpa. Makamuda. Sinyang, si kanto ti maysa nga abay intun kasarmiken ni Rostom anya. Kaninang meten Anya, ay na. Agninang aklatan, saanan day taabay. Basta si kati maysa nga abay, tapasig ababaket ti alaek nga abay mi. Pasig mo't nga min alalaki dagiti kakabsat ko. Dagitay mo't kakasinsin ko ababay, di damot kayat. Iso da kayo man laengen, mang marmarites kanya ti alaek nga abay. Ano kasta talaga nga agkasar kayo ni iti boyfriend mo? Wen nga rod, agparti kami to iti maysa abaka, maysa anwang, 5 ababoy, ken 10 akalding. Ay na, ingrandi nga rod ti kasaryo nagado ti sagana. Na, iso nga oray awisem amin akakabagya, mabalin,
Tapno saan ang mabanglos ti sagana mi. Jay boyfriend mo tagastos? Ay, siyempre, sino pa'y kumangay? Awan makuti akwartak sinyang, ni Rostom amin ti aggastos. Nalpasan ti kasarta, Ricarda. Talaga saan ang nagawid di anak mo? Saan na di maray iti kasarta? Wen nga rod No isun tumot ti agkasar, jak tumot dumartar ay. Ha? Ewan, sa di no abanda ti budeng ti dagam dito, hanay. Ijay pa'y abanda ijay. Ijay ayan ti puon ti dakkelamangga. Nikat nalawang nga rod ti dagam Ay wana Nilaeng kaarol ti kagudwak tita. Inted mo kuman ati tawid na. Ay wana nalpasen. Naipanagan pa'y kenkwanan ti tawid na kanya. Nasayat nga rod. Sapay nangina ti luoti dito'y abanda, taas si dagi di ili. Ken igid ti kalsada. Wana adu ti mayat amang gata nga jak kayat nga ilako. Naimbag nga oras yun, Nana. Dito'y ka diti balay da Rostom Mutsur? Wen ma'am. Apay ka di. Siyak ti asawa na. Da kayo gayam. Ada ka diti asawa yun, Nana? Kaya't may kumama kasarita. Nakaturog mo't, ma'am. Gamno na patag ti bagayo, ringet. Wen man, Nana, tani. Ada problema iti inlon na akwarta. Inlon? Wen, Nana. Dakil nga minagatad ti inlon na. Kat manipod naglon, saan apulos ang nagbaybayad. Aniya? Nabayag, asinapsapol mi ti balay na. Tajay sigud apag nanaudan na, kat pinanawan na gaya man. Apay, manuti inlon na ya, madam. Ay, dakil agatad Nana. Iso riingan nyo langan, takayat mi ang makasarita. Apay ngay Rostom, nagdakal mo't gayam ti utang mo. Sala may sa tinagot utangam iti kwarta. Inwaras mo mo't gayam tinaglonam. Wan nga rod. Ay, problema mo't ti kastoy. Singirin na kaun. Kasano nga ta nasurutan dati ayan kaw. Ay, kasano nga'y daitan. Anyat pagbayad mo. Tulungan na ko mga agbayan, Ricarda. Tangay agas sawatan. Pag tinulungan ta ko maabayadan na iti utang ko. Diyak kaya ti mabalod. Ipabalod dak no diyak makabayan. Apay ngaya di mo imbagbaga adakil gayam ti utang mo, Rostom. Nangususaram aya iti inututang mo. Kat inintad kumutkan katidad duma. Kung tinaigatang iti sagana tayo di kasarta, ija iti napananag iti daddo mga inututang ko. Aniya? Iso ang makitinulong kang agbayad. Tadwata ang nagnumar ka di akwarta, Ricarda. Ila ko mo di daddo maadagam, ta iso ti pagbayad ta. Aniya? Anya nga, di husto di atap ko, idi. Nadlaw ko pala, idi akaslasan na mapagtalkan titigtig na dadyang asawa yung. Kasano na ito yan, anak ko? Sabay nagkasar kami. Ay, katsangwan nyo, aday taparikot yung. Karol, anak ko. Kundi palastog kayo, idi nga da sugar baby yung. Anya nga ita, minaysaan na kayo magayam. Ila ko kun ati na dumaadagak anak ko. Ta iso ti pagbayad mi. Total, nairano dakmat iti inut utang na. Ta inik-ikan nakmat iti kwarta. Ay san? Di yu pakibiyangan ti dagayo nanang. Siyak ti matong palitagon daway. Pagbayad lang iti utang ti dagayaw. Naglaingan nga day tatao. Sana mabalin.
Ay, kano mabalod kaya nakaw? Kabaybayan niya mabalod Ikaron na tinutang na iti pagbaludan. Anya! Saan nga rod ngayon palubos ti anak ko may lako ti dagak, isa kapilitan na naibalod ti asawak, tawan mo't pangalaan na iti pagbayad na itinagado nga utang na. Insang sangit ko tinakaro apa nagbabawik, gapo iti bidot ana aramid ko, ti panagdarasudos ko, ken ti panangipalpalastog ko. Iso akas lalom na dak iti bain. Naglabas ti adu atawan, nakaruwar ti asawak iti pagbaludan, ngamdinan impakpaka mukada kami, namuan milatan iti sabali a tao, kat sana na nagsublikan niyak, kat nadamag kulatan na ng asawan iti sabali. Kasta kayat ko tagdarom ngam binaybay akon, total baketak matan. Alakastan, tigayim mo, Ricarda. Alagagayam ditan, tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama, tigayam yon, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.